در زبان آید وطن چو صبری و افزای ما رو کشاید خلق چون آینه سیمای ما. سرودهای وطنداری، سرودهای صلح و وحدت. استاد شادروان آدینه هاشیم را گوش میکنم. جان در فصل بهار نم چکیدن گیرده هر چیزی که به آسانی به دست آمد به آسانی از دست می رود. مادرم من سجده آرم پیش پایت هر زمان خاکی پایت سرمه سازم نور بخشی دیدگان. سلام بگیم به همه شما بینندگان عزیز و روز زیبای وطن رو به خاندان حرکت شما مبارک باد بگیم. اینک باز مهمون خاندان شما هستیم توسط برنامه نوبتی و این لحظه مهمون ما در برنامه بینندگان عزیز هنرمند مبارک شوی روزا. سلام شما رو نیز به برنامه خوش آمدید میگیم و اینک بیننده عزیز ما در برنامه تصمیم گرفتیم که مبارک شوی امضا بیشتر با سرود ترانه‌های ریلشین طبع ما و شما رو نیز بریده بگردد. پس بیاید برنامه رو با یک سرود دلاشوب این هنرمند آغاز بکنیم و سپس صحبت رو ادامه بدیم. در زبان آید وطن چو صبری و افزای ما رو کشاید خلق چون آینه سیمای ما. در زبان آید وطن چو صبری و افزای ما رو کشاید خلق چون آینه سیمای ما. به وطن بس که نرخشد شمس و کوکب های ما. به وطن بس که نرخشد شمس و کوکب های ما. بشنوید اثرها این پاسخ از لبهای ما. خلق یابد با وطن تاج سری بالای خویش. خلق یابد با وطن تخت جهان آرای خویش. خلق یابد با وطن تاج سری بالای خویش. خلق یابد با وطن تخت جهان آرای خویش. ما همه چو دست و بازویی به هم پیچیده ایم. از زمین یک چمن یک مهر دین سبزیده ایم. ما همه چو دست و بازویی به هم پیچیده ایم. از زمین یک چمن یک مهر دین سبزیده ایم. یک گلی امید با یارانی خود طی کرده ایم. یک گلی امید با یارانی خود طی کرده ایم. یک گلی مقصود با یارانی جانی چیده ایم. خلق یابد با وطن تاج سری بالای خویش. خلق یابد با وطن تخت جهان آرای خویش. خلق یابد با وطن تاج سری بالای خویش. خلق یابد با وطن تخت جهان آرای خویش. تخت جهان آرای خویش. تخت جهان آرای خویش.
инсоният аз хурде дар қалби кӯчаки хеш нисбат ба ҳунари меҳр пайдо мекунад. ҳамин аст ки ҳунари сароянагӣ аз хурде дар замини муборакшо ҷои худро гирифт ва пайваста худ ба худ суруд месароид. ӯ низ кӯшиш намуд заҳмат кашид баъди хатми мактаби миёна ба донишгаҳи санъат ва фарҳанги тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуд, то орзуҳои кӯдакии худро амал намояд. муборакшоҳ ба орзуҳояш расид, чунки имрӯз дар бахши фарҳанги шаҳри Бухтар фаъолияти ҳунарӣ дораду аллакай дар майдони ҳунар рӯ ба рӯ бо тамошобин суруд месарояд. аз гуфтаи ҳамкоронаш бармеояд ки муборакшоҳ дар ҷодаи интихоб намудааш муваффақ мегардад. муборакшоҳро тӯли 3-4 сол шид ман мешиносам. аз ҳунари эҷоди ин шахс бохабар ҳастам ва хостам ки ҳамчун мудири бахш инро ба кор даъват карда ва муборакшоҳ ба зами ҳамчун ҷавон буданаш ба ин нигоҳ накарда дар тамоми чорабиниҳои сатҳи шаҳрӣ фаъолона иштирок мекунад ва мухлисҳои бениҳоят зиёд пайдо кардагӣ. сурудҳое ки муборакшоҳ Олимов эҷод мекунад аслан сурудҳои ватандорӣ, сурудҳои сулҳу ваҳдат дар васти пешои миллат ва чӣ сурудҳое ки эҷод мекунад ҳатман аз устодон пурсон мешавад. баъзе сурудҳое мешавад ки меояд, мисол мегӯяд ки апай хиромон ҳамин суруда кор кардан дар кор. баъд бисёр вақт ман қатиш кор намекунам, бигзор ки 2 маротиба 3 маротиба бирава биёя, як камтар ба қадри кор бираса, камтар масъулият ҳис куна. баъд мега ҳар чизе ки ба осонӣ ба даст омад ба осонӣ аз даст меравад. барои ҳамин ҳозир беҳад дар ҷодаи корш беҳад сахтгир шидагем мо ира. бисёр як суруда кор мекуна анҷаш хеле намешава, бо аз сари нав ана ихел хондан накор, бо меоя ана анҷаша ихел кардан накор, не анаму чӣ хеле ки гуфта будем анаму хел. яъне ки ин суханонро гуфтани ман сабабаш чи аст ки чанд қадар бо корманд бо шахси санъаткор чанд қадар сахтгир бошӣ, яъне ки ӯ ба қадри санъат мерасад. рӯзе шуд ки ман бо ҳамон устод Балило Раҷаб суҳбат кардам, ҳатто ки гирияам кардам, ба гуфт ки чӣ гирия мекунӣ қурбонон? гуфтам ки барои чӣ ки ман ин қадар меҳнат мекунем, як бор мара намеёӣ ки беҳтарин. баъд гуфт ки ҳамин як гап ман мегӯям, фаромӯш накун. вақте ки санъаткор ё ки корманде ки аз таҳти дил кор мекунад, вақти беҳтарин гуфтӣ минуси кори он мешавад. яъне ки мо ин муборакшоҳро ҳеҷ вақт беҳтарин намегӯям, дар рушд намегӯям, ҳама вақт ҳаракат мекунам ки кор кунад. албатта ҳар ҳунарманде ки дар барномаи мо меҳмон мегардад ба хотири модарони азиз суруде месарояд, чунки модарон низ дар назди оинаи нигоҳ нишаста барномаи моро тамошо мекунанд ва пазбонанд ки ба хотири модарон ҳунарманд чӣ мегӯяд ва чӣ суруд месарояд. шумо чӣ ба хотири модарони азиз дар барнома суруд месароед? албатта модарон бузург ҳастанд. ҳунар аз алаи модар дар қалби мо пайдо мешавад. ҳамин суруда барои модарон мебахшам. مادرم من سجده آرم پیشی پایت هر زمان، خاکی پایت سرمه سازم نور بخشی دیدگان، خاکی پایت سرمه سازم نور بخشی دیدگان. از برای من کشیدی سالها رنج و عذاب، مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان. از برای من کشیدی سالها رنج و عذاب، مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان. مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان. ای پسر هر جا که رفتی باز نزدی من بیا، دیدنی دیداری تو دولت بود مادر مرا. ای پسر هر جا که رفتی باز نزدی من بیا،
دیدنی دیداری تو دولت بود مادر مرا شکر سازم هر نفس بالای سر دارم تو را انتظاری سخت‌تر از مرگ است با نامی خدا شکر سازم هر نفس بالای سر دارم تو را انتظاری سخت‌تر از مرگ است با نامی خدا مادرم من سجده آرم پیش پایت هر زمان خاکی پایت سرمه سازم نور بخشی دیدگان خاکی پایت سرمه سازم نور بخشی دیدگان از برای من کشیدی سالها رنج و عذاب مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان از برای من کشیدی سالها رنج و عذاب مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان مهربانی من ندیدم مثل تو اندر جهان تشکر میکنم و فکر میکنم از شنیدن این سرود مادران نیز خوشحال گردیدند. بیشتر میتونیم بپرسیم که در کدام نمود ژانر سرود سراییدن رو دوست می‌دارید؟ بیشتر سرودهای خلقی میخونم و در چاره‌بینی ها در ژانر فلک برآمد میکنم. جان در فصل بهار نر چکیدن گیرده جان از تگی زمین سبز دمیدن گیرده جان من خاکی هزار یک جوان مرد کندمه جان این خاکی مرا کدام کندن گیرده این خاکی مرا کدام کندن گیرده مبارکشو علموف شخصی است عادتا خود در زندگی جوانی چخیل بگویم جوانی شوخ طبیعت جوانی آدم به همه طرفش درک میکردگی بعد در همه چاره‌بینی ها مسئولیت خوب حس میکند وقتی شخص اگر صنعت خوب داشته باشد و آداب خوب نباشد همه وقت به زبان اریتمتیکی یعنی که مینوسی کاری میشود بسیار جوانی همه طرف است اگر در جوده صنعت صحبت کنیم جوانی است که بهت آواز خوب دارد اولو راستی گپ کمتر جوانتر که بود کمتر حرکت میکرد بدتر بعد گفته در جوده این صنعت همه خیلی کردیم که یعنی که دوست داشت حالا کار میکند. مبارکشو عالموف رو سالهای زیاد همچون هنرمند جوان میشناسم. مبارکشو فعالیت کاریش را از بخش فرهنگی شهر باختر آغاز نموده تا این جانب دوام داده ایستاده است. وی همچون هنرمند در تئاتر ولایتی لختک افسانه نیز فعالیت نموده است. عین زمان در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نومیناسیای سرایندگی
дар жанри суннатӣ омодагиҳои хуб дида истодааст. итминон аст ки яке аз ҷойҳои намоёнро ба даст меорад. печтоби зиндагӣ дилро тавоне медиҳад, риштаи нотофта ҳаргиз надорад қуввате. муборакшоҳ аслан дар ҷодаи фарҳанг бениҳоят печтоби зиёд хӯрдагӣ аст. инро ман огоҳ ҳастам, медонам ва дар оянда ба ин ҳунарманд бурдбориҳо ва дар ҷодаи эҷод таманнуи зиёд дорам. خیلی که دنیا به آخر است، همین صنعت هم یعنی که آخرون کلمیناسیا دارد. هر قدر اگر کوبی کو همون کلمیناسیا رسیدنش وزین‌تره. یعنی که میخوام که با هم کلاه‌های بلندترین کار است، برای که به حد آوازی خوب دارد، آوازی شیره‌دار دارد. айни ҳол бо муборакшоҳи олимзод омодагӣ истодаем барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон, ватани азизи ман, ва боварӣ дорем ки ҷойро ишғол менамоем. Say
ва дар оянда низ гуфтан ҷоиз аст ки муборакшоҳ олимов яке аз ҳунармандони шинохта ва арзидаи вилоят низ хоҳад шуд.